Katja, zdravo. Stojimo ispred neke nosive konstrukcije moderne galerije gdje je razstavljena moderna, sad već 100 godina stara, ali ipak moderna, apstraktna slovenačka umjetnost. A nosiva konstrukcija naslov je tvoje prve zbirke pesama. Kako da si izabrala ovaj naslov? Kao da, možda da, koliko sam čuo tvoje pesme, prilično su apstraktne. Nude neku konstrukciju, a kao da sadržaj čitalac treba sam da ispuni. Pa, da. Dobro, nosive konstrukcije, ta prva zbirka mislim da čak i nije bila takvog tipa, nego je to bio neki naslov koji se nametnuo upravo zato jer su pjesme bile iz velikog vremenskog perioda, nije ih bilo lako urediti, napraviti taj urednički dio posla i to se onda, imala sam osjećaj da su to kao neki građevinski radovi, temelji, zidovi, kuće i tako se nekako nametnulo. Mislim da sam se od tad dosta i stilski mijenjala i da su ove recentnije pjesme jesu više apstraktne. A koliko sam čuo, mislim, ali ono što nudiš u tim pjesmama, nudiš neke veze, riječi koje su prilično jake, kao tu su neke iracionalne žene. Baš me taj moment žena me dirnuo, ali ipak i pomalo mističke, kao da ove žene ne žele apsolutno da se raskriju, vježeš se malo i matematikom, ali nema neke, šta znam, realističke slike tu. Da, nema. To su više nekakve putešestvije nekim emocionalnim spektrom i igrama riječi. Tu je konkretno iracionalni brojevi i iracionalne žene, pa je rađena neka vrsta analogije u naslovu. Da, ne znam, imam dojam da se ili bavim nekakvim konceptualnim pristupom pjesmi ili da vrtim pjesmu oko nekakvih slika. Ali recimo ovdje možda, ovo što smo danas čitali nisu. Ali znam da se baviš i teatrom i studirala si i dramaturgiju, ali i napisala nešto za teatar, a tamo vjerovatno ima nekih više ograničenja jer ti trebaš da ponudiš nešto možda konkretnije na odru. Tamo ne može da bude samo prazan prostor gdje se čuje glas. Tamo slika treba da bude čvršća, mislim. Da, i mislim ja zadnjih godina primarno pišem dramske tekstove, imam ih sad, mislim, 5 iza sebe, neki su već i u nekom procesu prevođenja i postavljanja, ali u dramskim tekstovima sam puno više strukturalist i jako mi je važna struktura i da, protivnik sam poezije na sceni. Smatram da Max Frisch je rekao, ko stupi na scenu, a scenu ne potrebuje, imat će je protiv sebe. Danas se dosta radi nekakva poetske forme na sceni. Mislim da ne nose dramski naboj, mislim da nisu strukturirane dovoljno za scenu. I, evo, u dramskom pismu možda sam sasvim drugačija od ovoga što smo počeli. A dirnuo me i ovaj stih, samo je stih slobodan. Mislim, pomalo mi je užasan jer to kao nosi nekakvu konotaciju, mi nismo, a poezija jeste, ali možda je tu, ne znam, veoma sakrivena i neka društvena kritika jer živimo u vremenu gdje je slobode možda manje nego što je bilo prije, šta ja znam, 20, mislim možda 30-40 godina. Pa da, nije to neka fatalistička izjava u smislu sloboda ne postoji, samo je stih slobodan, nego je to izjava, čini mi se, koja, barem kako ja doživljavam slobodu, sloboda je uvijek omeđena nekim prostorom. Taj prostor daje određene koordinate te slobode i pitanje je, mislim da ako te koordinate prihvaćamo, onda je lakše unutar njih nalaziti svoje neke druge dimenzije slobode. A ako slobodu doživljavamo kao neki apsolut, bojim se da je onda samo stih slobodan. Ne znam, evo, to je neko moje mišljenje. Da smo uvijek nečim ograničeni, htjeli mi to ili ne. I ako uspijevamo naći neki svoj, kazališnim rječnikom Petera Bruka, neki svoj prazan prostor i u tom prostoru konstruirati neku svoju slobodu, kakva nama treba, a ne treba svakom ista, onda možemo biti slobodni u tome.
društvenom smislu. A kakav je tvoj boravak u Ljubljani bio na ovoj stipendiji Odisejevog zatočišta? Valjda nije bio to samo prazan prostor, nego su ga napunjivali i neki susreti. Da, dobro, bio je dosta čudan prvi tjedan, danas sam zapravo samo radila jer sam imala jako puno posla, a drugi tjedan sam bila svugdje i sa svima i bilo mi je prekratko i tako. Ali, mislim, Ljubljana je blizu, sigurno ću se vratiti. Zagreb, Ljubljana, Hvala Katja i želim ti još puno prijatnih susreta sa slovenečkim stvarovcama. super, hvala vama. Hvala tebi. Pozdrav.